Anya laki din! Anya nga'y tinararamid mo pa kahit di ka mat nagluti ti pangrabyan. Nagsilpon naklang mag. Ngamjak na puputanin ti oras. Rabi imot gaya mag. In ka nga ro doon nagluto tanay, mabisina kaon. Sika na ti agluto. Ta ituloy ko ti ag cellphone. Nabanugak nga ro da naggapoy ti trabaho. Uray siyak. Nabanugak met anagawir iti anak ta. Naimbaglaan ata nakaturog. Ay, anya laki dinaya ti kastoy abiyag. At dangag pa iso asawak ngam sadot mait. Cellphone lang ta muna. Nagadukit din nga mom aya. No kayat mo ti mangan in kaglutaw. Ay na. Aday ta. Nalpasa kaon. Ay, tidanom. Huston, nabsuga kon. Kasla di mo mat ginalangal tikinan mo. Tilmon ka atilmon. Makamukan nga agisimpay tinanganan ta. Inakon iti kwartaw. Ay, anya laki dinaya. Sigurado a cellphone man na hindi sangwan na. Arum ba nga iso tagidalimaan na kitinanganan may? Ngam, agdardarasen ama pa nag-cellphone. Nay, bakit? Saan ka pa naturog? Anya di orasain? Alas 3 iti barbangon? Maturog kalatan. Agsil-cellphone kalatan? Wen, agay ayamak dito'y cellphone. Nagadot ti games dito'y akayat kong ay ayaman. Anya laki din aya bakit? Saan ka di anasakit na matam agsil-cellphone? Day talatad arabida bitinal daw. Ay agtal na ka. Maturog kalatan o kayat mo. Di nakpakibyangan! Cellphone ko da itaw! Isungawan bibiyang mau! Barbangon gaya man. Tara akong dagiti kawitan. Bakit? Agsil-cellphone ka pa ilaag? Yak pa'y nalpas. Di ka naturog? Saan? Agay ayamak pa'y. Ay unay ka na tao. Abak mo pa iti teenager. Na. Ay. Nakaturogain? Ay, na yan dahi tiyo tao. Kabailan na tagpatpat nag-cellphone. Ay unay kadselya, ang sangsangit day ta anak mo. Ngem day talat agsil-cellphone ti aramidam. Ay makapasurun mo't day tingobeng. Agtal na ka na. Katama nga numabisin padidyam. Nagdidi itayan. Kat, kita ano anya ti pagsangsangitan na. Bay di tangag sangsangit. Mabanog tulatan kat maturog. Nagalasan ti ugalim nga ina. Alaag ti apok, taawirak iji balay may. Tanay, kaasilaang, tabalamat ngamin ti inana. Nay, at damit dito'y balayaw, to'y apo tayaw, abalayan sita. Aywan takasa daw, kat balamat ti inana. Asinaw, ti bala, ti asawak? Ay, di kagsawi ti kasta. Ay, anya lakit din aya.
Imbagak aya, aday di asawam ti balla. Jay putot mo akakaiso na abugbog tong ti kunak abala, abalayan bugnot. Aha, apay bala ay ati alakaw kat saan may? Ammom ka day nga ore agsangsangit day ta anak na. Ngam di na pa'y pagan ano akitaan no anya ti pagsangsangitan na. Takasanaw, day ta cellphone laang ti mulmulagatan na. Aya? Bagbaga amman jay anak mo abalayan bugnot. Taamangan no pagsasawak. Mala pagsasawam lata abalayan. Ay, si katirumbang amang bagbaga, saan asyak. Ngam no di mo mabagbagaan. Siyak, timang bagbagakan ko na. Kat amangan no pagsasawak pa'y. Bala, dito ikan amangan, Arman. Nakaluto akon. Mangan kan, sakbay nga gawid ka. Wala nang, kasiguradaw asaan ang nakaluto ni Silya. Katoy anak yo, dito yan ngagnaad. Siya konti mga iwan kan kwa na. Saan na bale? Ta battle feeding mat. Iso siya konti makaamaw iti gatas na. Nanang, Masyanak iti anak mo, Arman. Agasam, kastaunay asangit na. Ngam saan nga ikan kano ti asawam. Taday talag silsilfon nga men ti aramiden na. sige nga ron nanang. Mga anak pa'y, sakbay nga gawid ak. Ay na, imbag ta nagawid kan lakay. Jak pa'y nakaluto. Si kandang luto. Nanganakaw ni Jibalay dananang. Nene, imbag man tanangan kan. Imbag kumano imbalkutan nak iti kanak dito'y balay. Nakababayin mo ta, no agbalkotak pa'y lang. Idinto ta pinakandak lang arudain. Katsyak, saan ako namangan? Yung nakagpulas, tamaturog akaw. Ilutuan nak pa iti kanak ka. Mabisinak una yan. Imbag kan katanangan kan. Anya laki din aya. Agmay-bay sa ka lang arutin dito balay. Tawan di anak ta. Ita, di ka pa'y makalutaw. Anya nga itinararamid mo. Nagselselpon latan. Ingkakit agluto iti kanag tamabisina kon. Di kan sumanaw. Bakit? Sumango ka man kanya ka. Di nagdisturbon. Agsilselpon na. Bakit? Arakupan nak man. Ay, buisit ka. Sumardeng ka na'y. Anya ka laki din aya. Bakit? Importante ka di pa data cellphone mo? Ngam iti siyak nga asawam? Wan! Di naksingan. Mas importante da ito pa nag-cellphone kong sika. Kastagaya ma. Mudtoy data cellphone. Nay, apay nga inagaw mo nga iti cellphone. Tapno sumardeng ka, antang nga. Kastoy. Imparak mo ti cellphone ka. Day tala cellphone ti importante kang ka. Day tala tararamida mi tinaldaw. Ita, awanin cellphone mo. Di ka makapag-cellphone. Tatang, pautangan dakman iti kwartayo. Tain inutak abayadan. Igatang ko kuma iti cellphone, tanadadaol ti cellphone ko. Cellphone? Alan tatang, importante ti cellphone. Saanak ngagbiag na awan cellphone ko. Mano aya ato utangam? Uray 15,000 ko matatang. Tapno saan anababa akalidad ti gatangag. Agasam nga iti 15,000. Ala ka din atatang. Sana bale, tain inutak abayadan. Sige. Ngam ikarem abayadam, ah. Untatang, inutak abayadan.
Sigama day ta lumabas niti paraangan. Ay, Wayne, Brenda. Kasla mariribukan ka Wayne, parikot kaw ni bakit kaw. Umay ka pa'y diti unag Arman. Agmerienda ka pa'y. Adalinuto ka pansit. Ay, kababain mo, Brenda. Umay kakit din. Agpalamiis ka pa. At iti Diyos mo, Arman, naimas da ito'y. Kan mabit lang ay kaktiplatom iti pansit. Nay, sana yun, Brenda. Kababain mo, siya kon. Anya kalakit din aya. Saan mo't anarikat day tang aramidon? Mabit lang tay kaktiplatom, ha? Aday ta. Atoy. At merienda ka pa'y. Imbag ka pa'y, tauray saan ka akap-kapin At pagserbyan nak. Ngam ni bakit ko ay, cellphone laeng tararamidon na. Kasta ka di? Dumagas ka manan diti balahin ton bigat ha? Iti kasta, pagserbyan ka. Agluto ak iti naimas a merienda para kan ka. Anya ti kayat mo a merienda? Uy, agluto ang iti merienda para kan ka. Talaga aday talaang cellphone tar aramidam silya. Urela rumware dagiti bukal ti matam iti kasi cellphone mo. Ngam di kalat ta mamingga. Awan bibiyang mo. Mas dawak kinitatang mo. Tapi nautangan na kapelang iti inggatang mo iti cellphone. Ay. Padasam nga iperakpay da iti cellphone ko, Arman. Tanitatang timang perak di tarupam. Ngala, makamu ka. Asawae mo day ta cellphone mo. Talaga? Mas importante kanyak da ito cellphone ko. Ngam si kang asawak. Tasi ka, di nak maigatangan itinginginaan a cellphone ko. Ngamen, may sakala ang akarpintero. Apay, uyawam ti trabaho. Impagpay tadda trabaho. Mangmanggedak, si kangay. Adda kaday matagtaggadami ti kasi cellphone mo. Kat, si katimanggad tasi ka nga ti lalaki. Rumbang laang asyak ti pakanam. Saan asyak ti mangpakankan ka? Nagalasay na pa nagrasarason da ita. Sige, kadam ta cellphone mo. Kat manipot ita, ijayin balay may ti pagawidak. Anya! Kat sika, agawid kamot ti ni balayaw. Tapno ni tatang mo, ti mangimatang iti aramid mo. No kayat mo, dito kan balay ko nga agawid, Arman. Imbag ka niya, tasikaswan ka. Uwan nga raw, Brenda. Imbag ka pa'y, tamaasikaso nak. Ngam ni Celia nga asawak, isulatan ka sa asikaswag. Imbag ko mamay, no saan laday tag cellphone tararamidon na. Kat, pinapanaw mo ti asawam? Insina mo? Uwan talaga nga insina kaon. Awan serbi ng asawa. Imbag ka pa'y, maayat nak iti hustaw, Brenda. Wan iso adatan ti agasawa. Sana bali at saan kayo pa'y nagkalay sa kaniselya? Uwan saan kami pa'y nagkalay sa? No kasta, awan lapad iti relasyon ta.
relasyon da Arman kan Brenda. Apay nga nga intulok yaw. Ay, jak ammo dayta. Awan ammok iti dayta. Ay sana mabalin. Jak mababalaw ti anak ko no nauman ken kaselya. Ngamen, awan mo't amom nga aramida no di ti ag cellphone. Ultimo anak yo kat mabaybay ampayan. No di mo tupay sa rungkaran diti balay may. Akasla di mo anak. Ko na nang. Isungarod nga maya ko tapno sa rungkarak. Mabalin mo asarungkaran dito balay. Ngam, di mo mabalin ayawed. Ha? Kas makita mo't, nakasalsalon at dito balay. Saanin nga agmutmutag? Gapot ay aywan na ka na imbag. Ngam, idisi ka ti mga aywan. Kas taunay ti panagmutag na. Takasanaw, uray na kalingling at di mo pa'y sukatan ti bado na. Ha? Kwa? Kas itinakunak. Di mo mabalin nga alaan ti anak mo. Agyan di ti puder kaw, tamaaywa na ka na imbag. Tas ika ay responsable ka nga ina. Kat no may papan ka ni Arman, ay, jak mababalaw, no nakirelasyonan iti sa balay. Kanunungan nyo ka deti pan nakirelasyon na kin ni Brenda? Jak kanunungan, tinaramid na. Ngambasol mo matlang. Sika, tinangidoron kan kwa na, amakirelasyon iti sa balay. Gapo iti nagalas nga ugali, kan aramid mo. Agsarita ta kumana imbag Arman. Mabalin ka ding agsubli ka ni Jebalay. Saanayn? Saan kan ngay ayatan? Awan sirbim nga asawa ken ina ti anak ta? Saan na kun ngay ayatan gapukin ni Brenda? Ni Brenda, kanayon na nga si Kaswain. Kanayon na ngay parik na ti panagayat na kanyak. Naragsaka ken kwa na. Idinto ta sika, ket jak pulos narik na ti panangipatag mo kanyak. Tamas napatpatag ken ka ti silpon mo. Ha? Sipod nagdin na ta. Syakla aminin ti aggunggunay. Aglutaw, aglaba, ken aminay. Di nagpay matulungan mait. Day talag silsilpon ti ammaw. Iso nga ita, tanakasara kak iti pagragsakak. Ladingitak mait nga ibaga. Asaan kan ngay ayatain. Ken kayat ko pa nga ibaga. Nga ikalaysak ni Brenda iti mabait. Kasanon ti anak ta? Agyan iti balay miya. Taasan mo't abaybayan ni nanang. Kas makita mait. Patpatgan na una iti apo na. Idinto tasi ka. Di mo pa'y maipatig ti mismo nga anak mo. Mala, pumanaw kan. Asaan kan ngay ayatain. Ang mga numasangputan na tapay ni Brenda ngagsarsarita dito paraangan na. Kat anya pa'y ti makunana. Saan ka di Arman? Saan tangag sina? Ipagpagaputa iti anak ta. Panga si Marman, di nakisina. Awanin ni Arman. Ikalay sana ni Brenda. Ay, anya lakit din aya. Tain sukat na kunti asawak nga. Basol mo matlaeng asilya. Tapay adi mo sinaysayaat. No impatag mo kumati agamam, di saan nakagaisina. Ay, agdaro magtatang. Sana mapalinda ito'y. Apay, adda kwartam nga ramatam. Tatang. Bayamon, saan mo niya ipilit ti bagim kinarban no di nakakayat? Danga kamot ita. Anya matan. Napayan na daw anak kami risak tatang. Talaga, at ibabaway, at da iti uday. Ay, basol mo matlang. Nauman kin ka ti asawam, kat awan sa balya pa basulem, no di si ka mismo. Nagsakit raw, nay. Nasakit. Tain sukat na kundi asawa. Nagsakit.
laki din aya. Daitakit cellphone ay ti mas importante iti biyag mo. No adan kan iti asawa ken anak. Naskay nga ipatag mo ida. Nga isuda ko ma ti importante iti biyag mo. Tano isuda ti mapukaw mo. Ay sos, nakana aladingay ti maganap mo. Mala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Cellphone! Dito'y drama tayaw. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag.